Ko ima? Ma ima njih 4-5. Zašto ima samo 2 mesta? Bravo Isidora!
vaša slava, vaši podvizi, vaše pobede, vaše rane, vaš divni glas. Eto to je smetalo velikom piratu. Mi se kajemo. Mi nismo krivi. Mi vas poštujemo i divimo vam se. Vidjet ćete. Mi nismo tako loši. Moji prijatelji i ja ćemo vas to povediti. Kapitanice, popite vi sa nama. Oni mi se ne pristaje. Kapitanice, čujte! Ja nisam više kapitanica. Bićeš, John, bićeš, ako pristaneš istog dana. Nikad! Nikad! Kapitanice, dolazim da vam u ime engleske vlade predlažem. A gdje su sada vaši miljenici i junaci? Vaši admirali? Ali... Saslušaj me, John. Gdje su sada svi oni? Od straha su se sakrili kao školjke u kamenu. Sada mene zovete kad niko ne smije. Kad je predsjednik vlade izgubio sve zube od silnog svogotanja. Ma sada su i guzarina. Kada treba svoju košu izložiti udarima najmjestovih vatrova i staviti glavu u čeljušti strašnog sedmoglavog čudovišta. Engleska vlada će vas obrsuti potresima. Potresi! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Idemo svi za tobom! Svi za tobom, sa nama ti! Idemo svi! A sada, hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! E pa dosta! Još! Postarat ćemo se da to popravimo. Da, vežbat ćemo i to uporno. Dan i noć. Dobro. Ti, uštogljeni, kako se zoveš? Lepi Smith. Arčiboze. Je li on Legos? Pa, tako mi stousanik se dela. Nije ružan. Dobro si zapazio oči. A ti, šta ti ostane? Teodorum, snažan, nepokolebljiv, pametan, spretan, I što je najvažnije, uvek trezan. Šta kažeš? Kapetan, mislim da je sad opisao bez greške. Ali dajte kao na poslednje. Dobro. Šta je? Hrabra kapetanica, moj sin, moj jedinac, gusasta uzdanica, slavni doktor, Benjamina pogrešenih, pa je kao žrtva sedmoglavog čudovišta. Moje roditeljsko srce vapi za svetom, od meni kinsku vodu. Hoću da mu odrbim svih 7 glava. Da pobjedam. Sve jedno. Ali ovako, ne mogu da živim. Preglinjem te kapitanice, ne reći ne. Šta? Ne. Ne, reci da. Da. Da, naravno. Dođi da te zagrlim, vrli. Da. Vrli, Davide. Moj bol, neka bude zastava mog jedrenjaka. Na brod! Pravac u Kinesko more!
životu sreli čudovište sa 7 glava! Nikada! Ima li iko ovdje pamet? Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a očigledno da je nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa 7 glava? Tako mi svi slatkiša ovog sveta. Ako već nemamo pameti, ne znači da je nećemo steći. Tako je! Dakle, ovako predlažem. Ne. Nego naređujem da cijela posada od danas, pa narednih 7 dana, rešava ukrštene reči. Sjajna ideja, kapetanica! Tako ćemo se usavršiti u svim naukama. Sjajno! Prema tome, na rešavanje ukrštenih reči!
krenu glava, a sa nema ništa. A mislio je pušten da je ekstra. Mali muđana došla glupi glava. Izgleda da sam zadremala malo. Srce moje, jesi li sanjala nešto? Sanjala? A, ne, ništa. A, gde si našla to smiješno delo i te čizme? Odijelo? Čizme? Pa to ono znači Ana, vidi kako se razuvao vetar. Kako mi uzmi trčimo kući? Molim,